puan zar chau nei long tan chuan thli atok chawa thawt luka duam hi om chuang lo zin kong a tluan le tluan lo po thli thawt danin a hril thina chu long po chu puan zar chau nei ani a chaina ram panin akal me ka chumi kum sang khazaria somnga pali kha ani Malaya Peninsula an kalai Papua New Guinea nai taka an kalai chuan thli a om ta hau lo maya tuifon chuan Papua New Guinea lampanin alena chutiang renga anom lai chuan Papua New Guinea hringei rama tuifon chuan alen lut ngei don ti achianga long captain po chu amangang to hle ani long captain beidong ti ngai na shelo chuan alonga chuang ve pathian mi tia an soi thin Hudson Taylor chu abapana kapu pathian mi ini ti kashia khongai takin thli athot theinan tongtrai ta che ti in awangen chota Hudson Taylor chuan ilong puan zar photla ka tongtrai ange ati ve thunga long captain chu thli om hau si lo long puan zar in om zia ani leinem ti in achanga Hudson tongtrai na hi irin chuan zar mairo atia ti chuan anin thenta a Hudson a chu rei po atong trai man lo ti chuan long captain chu aron kala kapu itong trai top thei to ang tuna chuan thli kan duang tok chau kan muta aron ti a missionary ro puite ming soi emo pathian rin chana ti tak taka arong bol tu ming ro miro pui an soi jinga James Hudson Taylor ming kan soi lang lo ani chuan kan thel hle ti na ani ang chaina rama kum som nga le pakhat chung hun amanga school za som ni le panga adina Christiana mi sing khale sang riat siam tu hi Krista ta na thokrim Krista awanga tuar Krista awanga khovelin miro puya achirta kani Barnsley khwa Yorkshire bial englana me ni som ni le pakhat sang khathria som thum le pani khan alo pianga athi na munero khochak top chaina rama changsa khwa ni in June ni thum sang khat zakole panga kum khan aronga bol sakne na achol ta ani kum som panga mi chawani lain gospel check an sema achiara tangin apiang thara chumi nu re lo te kum som pasari ani atangin chaina rama missionary tura ko na amu ani he ko na hi apa tong trai chan na ati lo thei lo ang apa hian hatsona apiang thar tanga re lo te a chaina rama kalchul ti na ania chu pathian hne na a hlo thin theinan chaina rama afapa tir turin angen tlut thin ani Hudson chu chaina ram missionary ya kal tur chuan training ngai zong te atia ti chuan September ni som pakwa sang khazaria somnga le pathum kum chuan chaina panin achuak ta a kumruk chung chu Shanghai suato le ningpo ate rong abola heti lai hian China Evangelization Society noya athokani Masian hu loka he society atang hian achola ama in tum chopin pathian rin chanin athok zui zela anuwa China Inland Mission adin tange ningpo a om lai hian London Missionary Society noyami Reverend Samuel Dyer afanu Maria Dyer nen anin neya anu pa chuan China hian an thokani China Inland Mission a alotin nan hian nasatakin atong traya atong try na chu chanin auma missionary zakwa somruk le pariat nein poisa po euro makadoi khatnoi li sing sari le sang khat jet a mu chuak theita a amison din a hlotin theinan na satakin athoka chain ram dung le wang asuat lon na sale anu pui maria nen hian fa pasari an neya sang khajaria somsari kum khan tuisia wangin aborala heminu hian Jenny folding nen anin nei le a fa pani an neya sang khajakwa pali kum khan ani po hi athi vele ani trong trai thil ti theina ring hetlat tu Hudson Taylor hian trong trai thil ti theizia amu chianga arin chan pathian kar chet na man ro poimo ber ani zia asia chaina rama arong bol na po hi ain nga na chu trong trai pathian dor na atangin ani zanarei to hlea Hudson amutui lai chuan anron ka hera nu pakhat le afa te tur nei to lo nu berdam lo thi trep trong traya athilai dom hlum tura ko na ani man mo takina kala amun abathen chuan dam lo mei chia chu alo let renga
en point re adai don lo ti a hriata afa te po chu ei tur la sam ti hriat takin an cher dak hloma Hudson chu atong trai dona ma se a hrok chu no tu omang tak hian a oma atong trai hlei thei tat lo ai pa tang karo poisa tlang khat oma a thin lung chuan tenom lutuk midang te pathian mangai na le khongai na isila nang mai ro chuan i ring hlel si ani mo khoya nge poisa kha tia hrilangin a hria a poisa chu ala chuaka adai tok ei tur aleya ti chuan anei tlanga ani po chuan poisa anei to lo atu ka ei tur po anei to chuang lova chutia ei tur an nei ang anei lai chuan mire thei puk tir chuan lalpa apuk tir ani ti a hre chuaka atu khua lo war chuan maktak main rangkachak poisa tam deuh mai hi adonga rangkachak tangka pakhat chu tangkaro poisa le som jata tam ani le ngala Hudson chuan pathian benga poisa kada a apung nen lam ni khat chungin min pele ngalani ati top mai ain nga na athu pui chu pathian kal tlangin tong trai na mangin mi tu po hi ti danglam thei anni ti hi ania ama mo mishing hne na adil ngai lova pathian hne na tong trai in adil mai thina atong trai na chu chan ani chin Taylor hi atla cham ve thin le a missionary tura ain puwa cha damdoi lam azir lain in lo man pek tur nei lo le ei tur le na tangial po nei lovin aoma na tho pa in zandar som thleng atong traya atong trai zo chuan in lo na nu chu a muang ti lau tak chung chuan ho atuma chuti lai chuan ma kai shwai tu doctor chuan kadam lo zinga house ber mai tu na hian om na bil peturin aron kala poisa poron kenga Taylor tu na tan chuan hei hi la phot ro ti pa chuan poisa apea Carle a ilo tur po kan ti fel don nia aron tia atlak cham le anei loin amang ngai lova engkim nei tu pathian hne na athlen mai thin ani China Inland Mission adin tur te hi mishing lama tanga ngai tua chuan thil ti chi ni in alang lo China atanga cholla a ho in Brighton England atangin pathian rin chan tak meu chungin China Inland Mission pualin benga pound som ada chu mission bulchan na ani de umai pound som atang chuan mission chu bulchan ani ta agum le mei tha chuan China Inland Mission noya missionary som ni le pali ten China an tlenga anhuwa mi som sari chuang an thlen bela anhuwa za chuang atopa chuan missionary zaria chuang zet an nei thei ani pathian rin chan ngam lo se pound som lek chuan engma kanang chuang lawang ti se chuan he mission ro pui takhi ati lo tling thei kher lowang kumsang khazaria somthum le pasari khan British le China inkar boruak achelea Cantona British in bom ati puaka chuan Chinese hothin atirima Europe missionary tam takan thata zan khathil thuwa ringot po Portuguese missionary somnga le paruk tha annia Hudson ade po chu anin khom thin na mun an hria anin khom la ya huala tilhum vek antuma anni po an mangang le a nasa takin pathian humhim na andila chutian tong trai lai chuan official pakhat an hriat ngai lo hi aron kala mun hima athiar chuaka an vai chuan a than chuaka Hudson chuan akuta chuan engkim hi aven himna hnuaya awmani ati Hudson nu pui Maria athi nu lokin atho pui missionary doctor Parker nu pui athi velea afa te pali lai athi sana chuti lai chuan Dr. Parker chu a hresel lo wangin Scotland rama ho turin an ron cha le boka chung thil chuan an rong bol na nasatakin ati boya ningpo a Dr. chun ber lo chuan an dam do in chuan har san na to ngei don ti a chiang ani chuba ka chuan Dr. Parker lo chuan ama kal tlanga dam do in en kol na sum ron kal chin a top ngal don boka an dam do in chu kalpui zel thei ani don lo ni in alang ma se Hudson chuan pathian rin chanin poisa engma ni lovin akal pui luya arin lok ang nge in anu re lo te a chuan dam lo te ei tur an ta sam tan ta a Hudson chuan kaminga pa hne na in dila piang ti in awmang ti kha in nga na nam hangin pathian hne na atlut le roya re lo te a Europe atangin an dam do in tan puina tur pounds som nga jet aron thleng nga la ti chuan dam do in po har san na lovin an kalpui zel thei ani
lalpa chu mi veng tu ani katla cham lovang ti a nungam te hian pathian rin chan tlak zia an mu thin. Look at what